Aizawl District and Session Kota Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. HDC Larin Chana Chuan Mizoram KVI Board Chief Executive Officer Hlui Lalsom Zola Chu Sumti Chingpen Thubuaya Thiam Lo Achantira Shemna Tur Chu Voina Hian Kim Changzo Kin Puan Aniang Kumsang ni Som Khan Prism Chuan Anti-Corruption Bureau Complaint an Theluta ACB Ten An Chui Chian Nuwa Lalsom Zola Laka Hian Thubuai Zialuani Lalsom Zola Hian Thubuai Pathumania Pahnia Thiam Lo Chantir ni in Pakhata Chuan Thiam Chantir Ani Thungani KVI CEO Hlui Lalsom Zola hi Mizoram KVI Nena Ministry of Agriculture in Khwai Khoi Ti Mason Natana Cheng Noi Somrial Le Paruk Point Paruk Pathuma Pekte Sarkar Lai Point Food Processing Training Center Atana Cheng Noi Sari Point Panga Biala Pekle Sai Tual Khwale Ache Vela Fu Ching Tu Chung Ko Zali Som Kwale Pasarite Lon Rul Natana Cheng Noi Za Somli Le Pasari Arwa Mante Mangkholowa Puani Ko Thutluk Na Tarlan Ani Dan Chuan Lalsom Zola Hian Sai Tual Khwale Ache Vela Fu Ching Tu Te Lon Rul Naturatana Margin Money Andro Man Sakatanga Poisa Bang Cheng Noi Kwa Sangria Zathum Somruk Le Pakwa Chu Mamo Chul Chulatan An Po Pe Na Phalova Thusetu Te Thuse Tanga Landanin KVI Bo Thutluk Na Lalovin Maruti Van An Leibaka Zanria Kil Ho Na Sen So Ilawatan Te Manani Hemiatan Hian Lalsom Zola Hian CEO Aniangin Bilem Le Khatul Danglem Asiam Tir Chewani Hetiang Nia Wang Hian He Thuboya Hian Lalsom Zola hi ko chuan thiam lo achantir tani ko thutluk na tarlan ani danin heta poisa manral na tan hian billem tam tak siam ani ti mu chua ani baka khosang sanga tranpuina dong anga tarlan tepo an khotlang shroi tu sang ten thuse tu an nianga an soyangin an vengle khuwa tranpuina dong anga tarlan mingte chu anom lo thu fia takin an soyani Mizoram KVI ya thok pani chuan training pea jin chua kangle an office a billa nga tarlan na te chu adiklo ti ko tan sila heng te wang hian Lalsom Zola chu ko tin he thuboya hian thiam lo achantirani kumsang ni le pariata Ministry of Food Processing Industry New Delhi atanga tranpuina sumcheng noi sari point panga Mizoram KVI na dona Lalsom Zola hi cheng singria sangria zakwa somnga tiching pena puani ko chuan thusatu sang te thu soya tangin Lalsom Zola Ahman kholo le ei ruk na hi fin fiana aum lowa nga in hemi chungchang bi ka hian thiam achantir thungani Puzoram thanga hi engang mi nge ani kumsang ni som pariat election manifesto a zuzor kanti to pangti ziak langam momchun party shuai tu an thu tiam ange ya ti top ngam Ramle nam mangai wanga mani nuna thapa rammu ramle nam tan wanglai hun mang zotu central senior politician te point an zale an ngai sa ne mem zule muam zule rithe thila filim mipat meichian akonga filim taima em mizo tong le english thiam nal tak sarkar officer lian delhi tlanga ama ji thin te point atai mak ziale anornat ziate Central ho tu te ane thei ziale anor chua tam ziate anthil fak chin fak lo anom ngai lo aum na party wi re san ngai ve lo minghet a party pachiat lai ber poa chua sana zuang lor ve ngai lo mi huai chen lerinom mimala beitok na saber ma se tu ma belet ve ngai lo hei hian shroi tu thale puitling enton tlak ani zia tar langa Michale chakapiang in bay antok na sachin politician ten mimal taka midang an be vak hian mi puiril ruwa thudik lo le do tam takan tu tel chin ra tha a chuangai lo chutianga dot le thubel chian do lo hmanga tu te mo be chiam ching tu te hi kanram politics ti bol lo tu te an ni Puzoram thanga hi mizo padik takin ngai tlom le thunuai rol chapo ve ngai lo ani bokani Kumsang khazakwa sumkole pasari kuma MNF party president Thandan kha thengil harakati ziak tu lieutenant R Thangpuya ex-MNA MNF election rules sian party elected OB te thlan ani donin
official candidate nei emo nei lo emo aphal vea ho tu ding lai te hian official candidate siam hi an du deuh zel thin a chan chu a thlang tu tur te kha executive member chin an nia chung zinga chuan elected member te chu tlem te chaw an nia abak zong chu president in ama du zonga appoint te an ni thina wangin president ding lai tan chuan official candidate a tlin lo ngai na om lo tlukani party mi puiten lo yai viau to poni se president ding lai tan chuan official candidate a tlak chu a hlawm lo ani tin official candidate hi siam ani chuan floor candidate tan chu thiang ni ma se tu man an chu ngai lo kum som thum le paruk chungin MNF president election chu tu man an la chu ngai lo wa chu tradition anga nget taka nei ani puzoram thanga po hi official candidate a thlan tlin ani thina wangin chu tu om lova tlinga puan alo ni to thina tun chu mai ro hi chuan MNF mi pui zinga mi pui kut thak na nge president nei du na alian hlea heti lai hian pulal du ma chu president ta ni na alian hlea pulal du ma le pol te hi nisom ni le panga thlakua sang khajakwa somkua MNF an luta atira executive member ada an nia anua general secretary ate advisor ate da anilea kumsari lai MNF alom ve to ani MNF mi pui boruak clearin puzoram thanga tan chuan mi pui kuta in thlanna da chu angamum lo hlea official candidate siam ani ero chuan atlin le ngei arinom thunga atlin le chuan chu tu omlova tinga puan ani le theidon ani chu wangin hroi tu ding lai te du danangin official candidate siam chu ti tluk ani le tange nge ani in thlan chu ni som pahni thlanni sang khajakwa somkole pasaria cooperative hall babutlanga nei anita aro chu puei chram moya GS ania polling officer te chu pulal cham liana secretary pulal muak liana sailo secretary pupi si thang zela joint secretary te pulal thom moya joint secretary te anni thlang thei tu executive member za pathuma tangin zale pakhatan kala election rules angin elected OB turmi pasari an thlangta thlan thlin te chu rules in asuyangin alphabetical order a puan an nia chung te chu Dr. Lal Thang Liana MLA AF Lalrem Siama MLA Lal Biak Deki Lal Duoma Lal Sota MLA R Tlang Ming Thanga MLA Ton Luyate anni hengmi pasari te hian president vice president le treasurer post atang chuan an chu tum post thebata nomination and file turania chu tuam lo chu tlinga puan zui mai turan ni thin official candidate than chu pasari zinga hian president dinglai puzora ma chu alang phak ve talova hei hi thilma ka tlinga ama OB le executive ho nge po chuan an pai thlata ni atuk zana LPH in an interview na chuan purama chuan in thlan result chu apom thule floor candidate anga chu zui atum lo thua soya puduama chuan dan pa nga yanga chu tu omlova elected OB te chu tlinga puan ani vek theinan puton luya chu vice president tan le putlanga chu treasurer atan rin zui ngal adu thu puangin an mani po alen chil ve ve a chu tiang ruam man chu tluang taka akal theinan than thin dang pali te kha chuan eng post ma chu tum lovin nomination po an file ve talo bokani amai ro chu boruak dang lo piang ta puton luya chu president tir tumna aom ta chungai dan chu no le in puzora mangai chuan floor candidate a chu atum le ta zoka puton le putlanga ten he ne na thu khat voin ni som pariat thlanni sang khajakwa somkole pasari chuan nomination and file ho ta ni chutarang chuan party chunga na taka in be na athlengta purama chuan thunei na engkim akuta alakol vek baka Congress sarkar chuan an campaign na tursum te an tumsak bokani in thania ta ni somni pasari thlanni sang khajakwa somkole pasari chu vanapa hola ruatania chu MNF General Assembly voi som thumle pathum na ni MNF dan pu article som pariat na in vote thei tura atar lanangin electoral roll siamania he electoral roll hi pudua lamte chuan in thlandon chepa an hu ve chawani aro chu puwan lal zoma anua MNF tiketa MP le MLA lo ni ta hi ania vanapa hola chuan puzora ma chu du to ka thu soina hun pe kania president elect jok pudua chu hun pek ani ve lo ani
vanapa hol kota pala in report na tur counter som da ania heng countera anen dikte so hi ballot paper pek turan ni amai ro chu counter le gate duty te security duty zong te chu pura malama lam vek an nia in than man nia tangin ballot paper som ni tel te a chil chu purama vote tur te hne na semania ballot paper chu an nei sa miaw wangin countera in report lovin gate ta an lut ngal thei mai zela mi pakhatin arwalin vote tam tak a thlak theia an thlak non thei bokani congress bawan atangin zatelin an ron vote pui bok unit block district le sub headquarters satanga palai local te chuan an motora banar te tarin vote for lalduama official candidate ti te chu an tar che chuai maya official candidate khin chu mi pui tam jok ngai dan ani lo chu wangin alan dana chuan pudua chu thling ngei tura ngai ani palai te hi van pa hol le avranda moi tok vel an nia mi sang khal le zani vel nia hriat ani vote chu han chiar ta vote sang ni zakwa som ni ngot mai atlata vote la za chu palai local te ain sang chuang fe in atam jok tatlat mai ani palai te hi local kim vek po ni se sang khat zel bak an ni thelo shim ani puraman vote sang khat zakwa som pakwa amua puduan vote zakwa som kwa amua purama chu tlinga puan anita kumsom thum le paruk chunga official candidate king masaber tu le aum chun chu puzora ma hi ani hetiang khopa party chunga in beina tenom hi alom ngai lo in than result puan ani vele bawana kut beng ri aring hlea Delhi Mizoram Hausa puwai venga speaker le Dr. Silvara MP10 alom na thingpui ruai an siam bokani result puan zuwa thua soina pudua chuan how to thar te chu thataka atroi om tur thu soin mipui te po angen ngal bokani zoram shwai turo pui panni ziak tu lalian zual ro khum Mizoram vanina churam shwai turo pui panni pulal than hola le puzoram thanga kan nei hi ani an panni hian Mizoram hi kumsomli don lai chu anin shwai chok zaka ramin todel thlai thar thon chuak tamber state labor nei lo per capita income sang lor lak state kan lo ni ta Arvind Kejriwal te Nitish Kumar te Abraham Lincoln te father of Singapore Lee Kuan Yew te kan ngai bil love chorpia run ei ruk na le hlemlet na ten mun an chan lo na kun na thok ten hlok taka an tura an seng naram sem dam ei bil thi kan ti na zoram nuam hi kan shwai tu ro pui pani te hi an thora le dik na ngai nat wangani kumsom li tha Mizoram an shwai chung hian khoveram changkang zinga Mizoram hian hlang kaya ramin todel berte zinga chiar khwal chin te tlo ri khopa moi nan chuwa kumsom li chungin thlai thar thon chuak nember state kan lo ni tareng mai chung ko kumten sumlak lo la chu asang to hlea pawara kanin todelin electric bill te chu a free vekania chung tinin ti connection kan nei ta furboka gas la man tlom lutukin kan niang hnare membok kan kongtila chu rul ngan pang zarin adum te hlat reng maya ramdang mi te phei chuan a that zia ha hi pin an soina sa thei hle ani van lam han thlirila cable kara thalai te an leu ziei towa kong chong te lo thlur sungin field chonga te chuan anin khel mup to bokani kanin todel em wangin independence kan zuam zak ringa Delhi atanga sum local chu kanot to heklo chung ko kumtin sumlak lu la chu nuai som a hol zak reng towa kan ram ri chin la kan veng him thanaro e kan shwai tu ro pui pan hi ta hi fakle choi moen phu tak zeta ram rong an bol na konga hian an wang lai hun le tha an mangral raya an nei ro sumpo ui lovin ramtan an hlan ral rai boka pathian ming an lam zen lova digna an ngai nat wangin eiruk na laka fi hlim an ni pakha jok phei chu aunau ten an ring lutuka sum an kol tir hial an ti ani state dang shwai tu ten nuam tin chena lal an shot lai le building ro pui le huan park ro pui dina anin check arbom ul lain kan shwai tu ro pui pani te ro ram mangai wangin kudruwa ka omin hei hi ka in karamani ti turpo nei lo khopa zoram mangai tu shwai tu ro pui kan nei hi kan van nei takzet ramtan an sul nu ro pui tak te han thlir hian an thi nu thlengin
thalai te hian kan choi moi renganga kan thin lunga an cham reng toang hemi thu kan buat sai lai hian Mizorama COVID-19 shikai en kol mek pakhata oma nikum December ni som paruk khan avoi khatna tan Mizoramin shikai en kol anei to lo lain February thatop le March tha chho khan shikai mu chua thara om le nuala India ram hun danga hian shikai mu chua apung cho le tat mai hian ngai chu ati thahau lo mai chumi awang chuan kumsang ni som nia he Shrilen tran tira kan lo boi pui dan kha chu en le chu angai tak mewani kan Shrilen COVID-19 pandemic chanchin hi han chui le le teang March ni som ni le pali sang ni som ni khan ama saberatan Mizorama shikai pakhat mu chuania ani kha Europe lama azin na akai ngei ni na lang hemikum hi COVID-19 Shrilen awangin mi pariatin Mizorama nun nan chana akum ni na sang ni som ni le pakhat kum khan COVID-19 in siam dang lam zinga nun na hebera ngai Delta variant anti mai chu aleng ta hemikum hian mi zanga som thum le pasari zet an thia kum sang ni som ni le pahni khan mi za som re le pakhat an thi le a thi an tlem le tak chan hi kum chanulama Omicron anti mai alen tak wang ni na langa Omicron hi in kaidal olber ani chungin thi na athlen vak lo ni in mithiam ten an soi kumina Shileng wanga thi an lom lova nikum kum chanulama po anom lo tlukani thi zongjong po hi zirchian chuan COVID-19 wang ngor ngora nun na chan an tlema atam ber hi chu nat na da tak veile kumu patak shikai lo po adam rei chuang lo tura ngai te an ni Omicron hi ain siam danglam velea nikum chanu lam khan BF7 anti mai khan min nuai na nun na chanero anom phalem lo thung engpo ni se Mizoram kan boi thak na mem chu kumsak ni som ni le pakhat te khan India ram hun dang le mar chak state tanga shikai anom to lo nuwa kan langa maya nikuma po khan chu tiang deuh tho chu kan din hmun ania wangin sarkar lai puin mithiam aron tir chho fo ani kha hetiang kan ina chan hi kan sarkarin ati turati lo le ati lo tur ati thin wang ang khop mai thara lama har satna kan to chuan pathian rongbol tu te kan ro nanga thu buai kan nei chuan ukil ruain kan dam lo chuan doctor te kan ron tur niom takani lain alet ling zonga kalhu hu kan war ani kha state danga rapid antibody test anti du to lo nu le World Health Organization le Ministry of Health and Family Welfare in man to lo tura anti nuwa kumsang ni som ni chho khan kan lamhang war zui hlea kumsang ni som ni le pakhat chwa po khan rapid antigen test kha arin tlak lova RT-PCR laboratory le akluk pui nge ya sample en diktura Ministry of Health and Family Welfare in thuron achua nuwa po ato phlengin rapid antigen test manga sample en dik kan war zui ani apoilai tak chu rapid antigen test manga sample en dik te kha shikai lo wanga en dik na kholin achua chungin an lo pai reng sia shikai lo le nin an leng ha maya midang an kaidar chiam zela chu chuan van tlanga shi atidar ta chiam ani kha ahun taka mi puinol pui sample en dik kan kal pui du lova kan han ti ve me chuan alo tlai to ani ti kha kan la sarengo me atang kai to haulo kan han ti ve po khan RT-PCR manglovin rin tlak lova mi thiam te soi rapid antigen test kan lamang zui ta zela omzia ani tak tak chuang lo India rama shikai antam chole meklai hian mar chaka le Mizoram ngei po COVID-19 shi hi pung chole theiti hi shiat turani chu tiang hun chu alo thleng ani chuan engtin nge kan ti ta kang ti hi ngai tua angai ta ni COVID-19 shilen tir atanga kan thil ti fu lo lian zualte iloen le tiang March ni somni le pali sang ni somni a kan pastor pakhatin Amsterdam a azinna shia kai ti kan shiat khan kan ral khelin kan phok lek na salutuka ngai tu na film le kan haba ka kan kaldan tur kan ngai tu thei to lo ril ru thau hlop le ral khel chungin he shileng hi kan ma chona kan ti sual tarem room ani kha kan pastor chu kharam pona tanga lo lut kan nei chuna nia khati lai khan Mizoram a shidang kai kan om melo ti achiang hle
chuti chung chuan kanin khar khepin kanin khuwa khir vak vaka hun rei fe chung chu in ring hlel sample en dik pakhat ma COVID-19 shikai kan mulo chungin na tho kanin khapa na men lovin kanin rap bet ani kha mei tha chanuna ma phai lama tangin Mizoram mi te an lo lut khom chana anni kha rapid antibody test mangin an sample kan lo en dik saka kha en dik na khol kha arin duap em awangin damdoi lam thiam te tong kam takin non reactive kha chu shikai lova sarkar kha nangai mia reactive ho kha kholrin tlak zok RT-PCR manga en dik ani in shi an lo kai lo zel sia achan chu an taksa shidau tu le lo that tu khan a lo tha man zel to wang mayani kan chan lo khana kan do ber shi kha kan chhuat zel maya Kolosip district CMO khan thil a thiam lau maya non reactive ho sample kha RT-PCR manga en dik turin aron thon ta COVID-19 kai kha mi som pani lai June ni khat sang ni som ni khan mu chua ania kanral khel le zwalta ani kha kanram shwai tu tele health department a kan ho tu te kha atira chuan dem ngot chi ani lo khovela hrisel lama thune na sang ber WHO mi thiam te po an bang bowa khovela dam doilam thiam na konga aber how tu te po an chu ti lua chuang lova achan chu COVID-19 shi hi tun ma in khovelin alam hel riat tlat lawani a hri tho dan te in kai chon dan te an hre roi chungin a boi pui dan tura an boi ve tho thawani kha keini kan che sual na ber chu kan in ti thaina salutuka kan thlabarin kan ral khel u chuak lu tu kha ni ber nam hoi sin tia in chal kha nam doi je ber pola kan in chua ta ni kha han ngai tu anon le ma teu kan ti lua ta kan in hom hana kan in vathurem rum lo kha kan doi jeb jok wange kan lo la thaviau jok ti hi ngai tu tham hialani achan chu atir te a sarkarin arel fu lo wangani soita kangin he shileng hi tu man an la chiang lova athunun dan tur po mi thiam ten an zirme ka chutiang ani lai chu mi puipun khom lui na adar tu ti chu an thria mishing in nai chilin in tho khum le kut more in si ka tangin akai chon thei ti an sheboka hei hi amalama shi puileng to te tanga an zir chua mai ani mirama chu mi puipun khop khap le pon chua khap tua tan law and order king ko tu te an mang tang kai mai ani kha Mizoram kan police te hi engemo athlena mi pui thunun na thok turin an tling tura kan nga ya chutiang chuan training bok asing asang tel zinga chuan lo cheu chuak deuh chu pahnih khat anom thei nge yang ti po hi pomtel turani masi mi pui thunun lama training lani haulo te health department in phungbo ma soma an thunei na turpo zia chian ni silova thingtlang le khopui veng sanga task force ruat na thupe kan chua rup mai kha chu shrilengai point a hlaum zo kani Prime Minister Indira Gandhi in thunei na chel renga duwa wanga June ni somni le panga sangkha zakwa somsari le panga le January ni som paria sangkha zakwa somsari le pasari inkar chunga rampuma emergency puan nen khan alem chuang lova rap thlak takani COVID-19 shrilen chan le awang lai chho khan Mizoram mi pui mimir hian digna le chanbo kan soi theilova nei hau lawang kan ni sarkar in adin task force taka vanoya pol in rail bol na lal jhabara thunhoya omang mai kan ni kan chep dan kha anamen lova soina siak lowani mimal lal shot na hnuaya kun nen alem chuang lo phaila matanga kan mizo pui tam tak tan chuan kan thian le chung khat laina te an lo hoa an bas chuan na in kan khwa veng atlan pelaya dor le mimal chen na in kongka lo khar vek tur ti thu pek te aoma anni kha hrian kai lo len dik tur chaw anni chutiang bokin kan venga mun ruat bi ka hrian kai lo en dik na mun an siama an sample en dik tura local te phur tu lir thei kal tang lain pon chuamin khap sak boka tu nui chuan nui zat thlak hial achang zota kha chu a chona chikhata po kan lo ngai mai the ma se thingtlang lama kan han china shileng dar zel tur dona tana tangkai na reng nei haulo ti lang renga kanimal zalen na minhan rabe sakha chu thinrim chu olani lir thia chunga an khuwa kan chun pel mai tur minhan ti dinga kan lir the number kan report angai vel te phe kha chu tu lo top kho kani minkal tlang tir ta mai jok sela chuan
an khomi pui an him pha jok dai tur ti kha achiang box inen soinep kan tumna min lo ngai sak lo tawla khami kum march ni som ni pali le december ni som thum le pakhading kar khan covid 19 shikai mi pariatan thia chu covid 19 shi po kai mi lo ma se an nan nai na thin em wang le an kuma bat to wanga thi tho tura ngai te an ni khami kum khan kan sara wangin mi zanga chuang in Mizoram anun na an chan ti lam chu kan ngai tu lem lo kan sarkari mi thiam te aya helama thiam na nei haulo ko ran shwai tu tele tlom ngai pol lian te thuron an pom jok fo te kha soi chua cha kom po ani to lova kan soi thui lowang soi nge ngai kan ton ria to tanga kan zir tur chu shilena wanga mi pui thunun an ngai a shi lam shelo ma se mi pui thunun konga zir chuak te ruai lova engma shelo thunena cha ka tui halte kuta mo phurna than kha chu kan sim mak angai to ani in khwa ke rei to lu ta wanga chuan cham mai thei din huna re thei jok te kanom rei hle lai kha ngai tu le teang chu tiang boru ka kan chen la ya lo huan kan le lui kal len deng le tui the ka nga sanghaman le chakai mei cher chi thleng hot lai de opiang poisa tam tham tak choi ti rang chi te kha chu ti non chi ani to lo ai zo kho puyami veng san sana changa na tok te chun la ya han ho tir ngot mai te kha amol thlak pi lama him taka na tho du te ra be na ni shikai an lo pung le ni po in tho chua shek lo zong le mimal zalen le chan vo ra bel lo zong in ruwa man na isiam to angum hiang